Panen stroberi di kebunnya mertua. Wow. Tuh ada lagi satu. Yumi nggak mau datang nih, panggil-panggil. Merah-merah. Wow, 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 wow. Ini lagi nih, nih. Dah, sarange. Hai. Kita mau ngajak kalian pergi piknik ke hutan. Ayo, pakai topinya, Neng. Iya, nanti kita makan. Makan di hutan. Sekalian kita mau cekidot keadaan hutan kita yang di sana. Bye-bye. Terus kita mau panen bunga. Ciao. Ayo. 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 Yumi. Ayo. Pak. Iya. Ya, sokong. Kita mau ngajak kalian rujakan. Ini ayam-ayam. Pak. Berat. Duduk. Duduk. Enggak. Kamu duduk. Hai Zoe. Hai. Nih kalian lihat. Iya, cakep ya. Bunga holundernya. Wow, tapi kita panennya nanti. Pertama-tama kita piknik dulu. Kita ngerujak, yuk. Ya oke deh di sini. Sini oke. Sip. Kita piknikan di hutan. Duduknya yang bener ya. Oke, kita mau rujakan. Ini ada kerupuk. Smelter gleich öffnen. Wir müssen noch ein paar lassen verloren. Du verlässt mich schon. Ini kalian pasti nanya Abang Kocik di mana? Karena kita tadi habis dari rumah mertua. Ini kan hutan dekat rumah mertua, dekat rumah Inang. Dia lagi asik main sama sepupunya dan gak mau ikutan, gak apa-apa.
Udah berat banget ini. Rujakan kita. Wih, jatuh. Ada semangka. Ting ting. Cincing. Si Yumi kan udah apa? Jostet si semangka dari tadi. Papa. Ini ada mangga. Ya. Emang udah matang banget tapi nggak apa-apa, kita potong. Ada nanas. Ada timun. Ini ada bumbu rujak. Bumbu rujak. Mana? Bumbu rujaknya mana yang pedas, mana yang enggak ya? Oke, tiap atas. Ini pedas, yang ini pedas, yang ini enggak. Habis ini kita panen holunder ya. Panen. Ini ada sirup holunder dari yang mama bikin tahun lalu. Ini yang enggak pedas, no chili. Itu so ein bisschen hier rein. Ja, vorsichtig nicht, dass es umkippt. Tut dir gut, oder? Doch. Mana tadi pisau? Oh, ini yang pedas. Das Ding ist jetzt angefangen, halt Ini semua udah mama cuci ya tadi di rumah. Passt schon. Nimmst du noch? Pakai timun. Ini aku nggak tahu kenapa mikrofonku ini belakangan tuh suka error. Ya wes lagi yang sini. Selamat makan. Rujak ulangin lagi ya. Junge. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Wenn du noch eine siehst, tut mir leid. Enak. Rujak enak. Zoe? Enak banget. Sayang? Ini mau kerupuk. Mama, möchtest du nicht Kuhsaft? Mau, boleh. Ini sirup holunder, sisa kita dari tahun lalu, yang mama bikin. Mana nih? Dustin sirup? Drin, oder? Nanti kita panen ya. Pakai es batu. Ini racikannya kakak Menta. Ada yang lagi main di tepi ladang. Mak segar. Kannst du heute das Fisch wieder machen? Fisch. Oder mit dieser grünen Soße? Gelb. Naniura. Ada yang ketagihan makan naniura. Zoe. Pedesnya pas, asamnya pas, manisnya pas. Der schmeckt ein bisschen anders in Schaf. Du hast immer wieder verschiedene den Geschmack von Schaf. Kerupuk gado-gado nggak boleh lupa. Just guys. Kerupuk ist am besten, ja? Mama, ich traue mich nicht, aber will probieren. Oh. Pedas. Luar biasa. Da. Enak banget. Pedas banget. Pedas banget.
So macht man, dass Jumi wieder zurückkommt. Mau kerupuk lagi. Buat kocik kerupuk ya? Mana? Makasih. Mantap. Yummy. So pinseln lassen. Du machst unscharf, du Jungfrau. Jumi! Sini. Haben wir funktioniert. Enak banget. Haben wir funktioniert. Enak? Het is ganz nass. Het is ganz nass. Basah deh. Samantha hat Jumi voll viel Wasser gegeben, dass es voll nass ist. Hoppala, basah deh dia. Pedas deh. Jumi! Ini buat kocik. Di rumah goreng lagi. Nanti tak goreng lagi di rumah. Iya. Kayak digigit ini Yumi-chan ini ah. Er lächelt einfach. Wow. Wahnsinn, gell? Dan slaven dah. Gut, komm. Nggak bisa nih bobo. Oh, Rujaknya pas, pemandangannya pas. Mantap. Yumi-chan. spritz mit Papa. Die bereits gerne. Semoga tahun depan Nächstes tumbuh. Jahr haben wir Melonenfeld Ja. hier. Wir haben täglich Tumbuh semangka. geregnet und gesund. Uns ausgewählt. Makan dulu ya. Makan Komm dulu dulu ya. ja. Satu cobek udah habis. Eine perfekte So. Geschmack. Bye, Sangi. Bye bye. Bersambung kita panen bunga. Guck mal.